Menteri Ketnat ki Kampok Yeng ke Soka Pedeng Amit Shah ne ke sengi ulo ong baga kam kai drok om tang baga kta e ke yok kot jong kari hendai ke bu jing maru ya ke jing shong shnga jong kari. Aba ai jing kren ha ke regional conference halor ki kam kai be a nya udrok bat ka jing shong shnga kari hanong ba Delhi ulo ong bante lakam ya kamat jong ke jing kai be a nya udrok he India don kam ya ke jing shimkhia ka bekerki da ke sorkar. Ulo ong ba ke sorkar kala shim ya ka zero tolerance policy banyalek persya ya ki jingdi pun buai bat ban pelong ya ki India ka balait na udrok. Menteri Ketnat ki Kampok Yeng ulaya weru ya ki sorkar jela bat ya ki snat beper banya treilang knang ban la ban pen urlong ya ki jing temu ban pelait ya kari na udrok. Ula pentip ru bahapok ke jingelam jong Menteri Ketnat ki Kampok Yeng ke Soka Pedeng palat shilak 1,000 kilogram udrok ubasyong dor kumba 1,000 saus pak khan riu klur tingkar ru layok ban penduk ha keleng ki benta jong kari da Ketnat narcotics. न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है।